Ready ka na?
passing through Ateneo de Naga. Approaching you, NC Dot and AGA City. UNC Compass.
City of Nueva Cáceres, Naga City.
Sige, sir. Sige lang, sir, sa monitor. Pudon ka na lang, sir. Magiging na lang sa monitor. Follow up ko lang po baka nandyan ha. Order lang po. Hindi, ano to, chain split ito. Tagal na to, 10 years na. 10 years na. Buwan-buwan Ano na. po ni si OR po? Ha? Kasi CR po. Yaaw sa harong. 10 years ko na yan, pabalik-balik, digdi. Ano yun, sir? 4 wheels? 4 wheels. Paserox mo yun, sir. Papalo up po yun sa in-charge. Sini Ang MR kaya, manual receipt po, is pinapalo up pa yan sa regional o Sinirox, central office. sinirox na ini 3 months ago, ta ipapalo up daan. Yes po. With contact na po kamo dahil pa. Dahil pa. Kaya pig follow up ko ngunyan, baka yaon na 3 months ago pa. Ma-inform na lang talaga kami niyan sa inyo. May contact man number lang po kami sa inyo. Ayan kaya sir, pig ano pa yan, piga-fabricate pa sa LTO Central ang mga manual receipt. Wala na rin 10 taon na. Ayun po, oras na sir, bago kaya piga-follow up po namin ng LTO Central. Paano po na po si OR CR?
Medyo nipis-nipisan lang po. Dahil na po pagtanggalon. Tapos ini man po kabanga. Lapo. Aw, Yan. Kabanga lang po. Dahil na po pagtanggaling ano. Po ang kilo gani. Bali 360.
bakal. 50. 50.